Uba George Bilingdo bade melie Katanumol Congress bami khamat ya ko umroi constituency menta kasi ka arpuoi tarik nopra araja arpuar ulalait menpli pai ba ya ka solar power energy lani ka sustainable energy solution hakerdam PHC Riboy district khnang ba kani ka chaka a jing sumar kanum kata ha ka jing sakri pai ba kabonwan sha sumar ha kani ka chaka a jing sumar ya kani ka solar power energy labu hakerdam PHC ha ka jite lang jong sarkar jala bat ka company ka belatip kum ka Selco Foundation da ka jingdon jong kani ka sustainable energy solution ha kani ka chaka a jing sumar ka long ban wengi ki jing e ha baja ka jing lip boarding ha ka nu ko por ka te ka solar power energy kala pensuk ya ka rukom tri kam bat a jim to shibun e ya ka te ka center bat ikipai ba ki bawan sha sumar ha ka te ka center ha ka te ka si la sakhi lang da ka kong memorial tumung DEIC nakna district medical health officer boy district ka Dr. Marak medical officer kerdam PHC urang ba snong kasnong kerdam uba pi mukem kakong meba riskam makchang pliang project coordinator Selco Foundation ki asha bat agano di lambat kiwi Penginyo berpembiang kembang susu na kabenta kajing sumar hane po kerdam PHC lembag ni ka solar lighting bang solar support system no bala ai na Selco Foundation ni sungu ya Selco Foundation tentang lai i kempang na tentang junan kam juga PHC bat kiwi bat lat sumar ke jungi Kamtam di Jundon dekat lang juga Pak Snong, medical officer juga Dr. Root, Memorial One Medical, Kemat di DMHU, pada hari Jundon kan lang juga borok, ini on di Rubon pengkaji IT yang di projek Syah PC pada Syadong dan merani borok ini. Ini kita batteries mo may ai, but the solar panels kita cedrong. So ka inverter kada istakanya. So this is how it works. The solar panels, the batteries, but the inverters get. So kilowatt. 3 kilowatt. 6 kilowatt. Kilowatt for PHC, 6 kilowatt for subcenters ni 3 kilowatt. So and then they have trouble. How many hours of work? 3 days. 3 days. Airu, ini jika sial kebubun ba lembang ikam kijuki siya kadang katai kijungi ba cakap jelah berkuih. Ketika company ke bagi dasar tu nak ba gaya lembang kijuki foundation bagi no seniang kijuki kamtam lembang solar lighting ketika solar system kijuki ba senia ha ka borsngi nak kebentak ki baru. Kejingdon nak jong kini ki la. Kadang aibut ya bubun ba cakap sumar kijungi kamtam hak bagi ia histong pendok kijungi tentang hak bagi dolai da kisi tentang di kentaru belakta ya kijakan sumar habi dawai ke begibu lani nak bentaki kun kiba ai yo ke sumar haki PC lani haki CC kijungi bat kamtam na ke bentak kumno ban ai ki syakri bapakal bagi doktor kijungi kiba itu kita no kum tika kijungi bat ki rokoi ki staff ke PC CC kitut apa kemudian kelai ya sutuk baik kijungi kamtam agapon liut agapon bakajur slap agapon bakajur air lalu nak pun nilak bandu ya ka boarding dari kejingdon juga ni ke solar system hang ni kadang island ti ya ka PC banang la ban kam ai ki syakri ke baba kalau dah jing tutan na ka menta tiba wan ban sumar hang ni ban na ka menta ba pelka lu kalau ke basutuna tu ban penpau Mandalor jam kini kita lihat tu bentur hisap center di sini, di badan hakelek. Di napo district di sini hibrah kue kita lah berpendat, but kita kesan pulak adu ini kisi orang dah lapoi dah sekarang dia adu kalau sakut dah hiwi jam sekretariat, cuma mentala jendal ke asnam, mau pisah ke kelampoi. But mereka yang kini ke PC di sini, kalau jisung punya kolong dah masih sepatam, hisap center bagi PC ke bayo pisah, nak sekarang dia atau pisah ke kelampoi si PC CC. Jadi kepisah kapoi si ingin tipsu, kalau long kecing kerja burom, yang ini kemudian hikmat, long kecing kerja burom ki medical officer in charge, kalau kecing kerja burom di health department. Hak bak kepisah kebelah penbang nak kebelah PC, berpendit pembiang ka, haki dong haki betah ke beper, Ndai kini kepisah kamu kalau betah kerja bak kerampun. Kalau kecing sosi nak kebelah kejuni. Jadi kalau taruh ikermen bagi kepisah belah penbang dan sokan dia akan poi si PC kejuni. San pulak mengata berlaku nom penbah ya ke floor hang ni bagi laki nanti bagi nyo ban ai ki tiles dan kampan sup ya ke pun koi bak kami tenat susu ke PC ke jungi ke belasa serak la budsnam ndagi kemen pat bak ni net si net por ila bang kata ke kular lembah kajing penmang bisa ke kerpang na kalian jong sokar dia
ya kan kapi isi ke juni so sebetulnya tu penpau manalor jom kini kita lihat tu bentuk segi sub center ke juni di badan hakle de napo district ke juni hibra kuwe kita lah berpendak but kita yo so atli sub center ke bertemai sini ka konstitusi ke juni kuwe hapo umkti berkuwe hapo doktra tigini sub center ke bertemai ke bangin nang yo pada kalian juga sarkaru kelap pelai itu bisa kalau aibor yang bubun ba kidong kita yang juga kisnong yang nonton kamu jadi syakri ke bapaka bat hantam mendiok la sumar ke makambiak susu na ke benta ni kidong kita